Bismillah, бүгін Еурап әйна, әнна, мәта және әйяна есімдіктерін Еурапта айтып боламыз. Әйна ол қайда, қай жерде, яғни мекенге, уақытқа көрсетеді. Әнна, яғни оның үш мағынасы бар. Әнна, яғни мен әйна, қайдансың деген мағына береді. Әнна және кайфа деген мағына береді, қалай деген мағынада береді. Және мәта, қайда, яғни қашан деген мағына береді. Әнна, яғни қашан деген мағына. Үш мағынасы бар. Яғни әнна сөзі мәта қашан мағынасында келеді, кайфа қалай мағынасында келеді, және мин әйна қайдансың деген мағынада келеді. Ал мәта ол қашан және әйяна қашан деген сөз. Осы төрт есімдік бірге қосып алатын боламыз. Еғраптардың барлығы бірдей оларда. Біріншісі ту'рабу исм истифхам фи махал насб аля зарфия az-zamaniyya aw al-makaniyya maf'ulan fihi, яғни аталған төрт сұрау есімдіктері асмаул истифхам не болып зарф болып еғрапталады, яғни ол заманiyya уақытқа көрсететін немесе мекенге көрсететін зарф, яғни мафулан фихи ол еғрапталады. Бұл есімдіктердің барлығы мәбни, бірақ фи махал насб болады, иә. Имма зарф заман, имма зарф макан. Дұрыс па? Біріншісі ида ата бa'даха фи'лун таммун, яғни там фи'лі келетін болса, яғни нақыс фи'л келмейді, яғни кана ва ахаватуха емес, кәдімгі толыққанды етіс келетін болса, онда ол жаңағыдай мафулан фихи болып еғрапталады. Мысалы, әйна ذهبت, أين وضعت المال. أين bizde ism istifham mabni ala al-fath fi mahal nasb maf'ulun fihi немесе zarf. Yani бұл мекенге көрсетеді. Yani zarf zaman. أين وضعت المال, сен ақшаны қайда қойдың? Yani ол да мекенге көрсетеді. Maf'ulun fihi. أيان تسافر, сен қашан сапар шегесің? متى عدت من سفرك, сен сапарыңнан қашан қайттың? أن عدت. Yani أن деген бұл жерде қашан деген мағына келеді, тоже. متى أن عدت. Немесе кайфа деген мағынасында да келуге болады. Мысалы, әнна ғудта қалай қайттың? Немесе мин әйна деген мағынасында да қолдануға болады. Әнна ғудта, мин әйна ғудта, сен қаяқтан келдің? Көрдіңіз ба? Үш мағынада қолдануға болады, бірақ оны сөйлемнің өзінен ажыратасыздар. Мысалы, міне әйна, әйяна, мәта, әнна. Әрқайсының өзінің соңғы харакатына байланысты харакатын айтасыңдар мабни деп. Сосын фи махал насб зарф, яғни маф'улун фихи. Екіншісі, яғни маф'улун фихи болып еғрапталатын жері ва ида ата бa'даха фи'лун нақиsun истауфа хабараху, яғни одан кейін жаңағы фи'л тәм еді ғой бірінші, енді екінші нақыс келеді, бірақ оның хабары бірге келеді, яғни фи'л нақыстың хабары бірге келеді. Ол кезде де жаңағы маф'улун бихи болады, жаңа аталған төрт есім, сұрау есімдер. Айна кунта жалисан, айна біздерде исм истифхам мабни ала аль-фатх фи махал насб маф'улун фихи. Кунта жалисан, яғни кана فعل ناقص مبني على السكون منجده حسن تا مجرد ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان جالسا خبر كان منصوب. Түсінікті ғой, демек кана келіп тұр, оның хабары да келіп тұр, демек айна өзі бос, ол маф'улун фихи еғрапталады. Дәл солай әйяна такуну хадиран, сен қашан келесің, қашан боласың? Мата кана абука мусафиран, сенің әкең қашан жолға сапарға шықты? Түсінікті, иә? Яғни маф'улун фихи екі жағдайда болады. Енді келесі екіншісі ва ту'рабу исм истифхам фи махал раф'i хабаран лил мубтада. Енді хабар болып еғрапталады. Қашан? Яғни фи махал раф хабар. Иза ата бa'даха исму захир, яғни ашық есім келетін болса, мысалы айнал атфалу, мата сафару, айянал аудату, яғни балалар қайда, сапар қашан, қайту қашан, яғни исму захир, атфал, ас-сафар, ал-ауда. Сондықтан да бұлар жаңағы атфал, ас-сафар, ал-ауда бәрі мубтада муаххар болады, ал айна, мата, айяна мәбни болады, жаңағы өзінің харакатында фи махал раф хабар. Екінші ва ида ата бa'даха дамир мунфасил, яғни дамир мунфасил келетін болса, бөлек өзі келетін дамир, сол кезде жаңағы асма истифхамдар біздерде хабар болады. Яғни айна анта, айна исм истифхам мабни ала аль-фатх фи махал раф'i хабар, хабар муқаддам. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مؤخر. أين خبر مقدم. Келесі үшіншісі жаңағыдай осы хабар болатын. وإذا بعدها اسم إشارة, яғни осы асма истифхамдардан кейін اسم إشارة келетін болса, أن لك هذا, яғни Құранда أن لك هذا деп келеді. أين ذلك الكتاب, яғни бұл сен қайдан алдың сені бұны? أن لك هذا, من أين لك هذا, қайдан болды сенде бұны? Яғни أن لك هذا бұл жерде мен айна деген мағынада келіп тұр. Айна закал китабу, ана кітап, жаңа кітап қайда деп жатыр. Демек біздерде не келіп тұр? Исм ишара келіп тұр, яғни хаза және за біздерде исм ишара ғой негізінде. Ха бізде харф тәнбих, ва за тек қана ишара. Зака деген кезде за исм ишара, каф ол
حرف للخطاب. يعني مجرد أن جنا أين مبني على الحركة التي عليها، يعني وزن حركات بارسندا في محل رفع خبر. نكتما هذا جني ذا بزردين يبغى مبني بوض، والأسماء الإشارة بزرده في محل رفع مبتدا مؤخر، جاء اسم مستر مقدم خبر مقدم. كذا وإذا أتى بعدها اسم موصول، يعني جاء اسم مستر دنجين صار اسم مسترنين اسم موصول قلت موصل الذي التي دي كده. أين الذي سرق المال؟ يعني أخشنا الله والغن القدم قيدة. أين بزرده اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. الذي بزرده وجني وادا مبتدا. أين خبرت مقدم، الذي مبتدا مؤخر. الذي صدق كلمة سوليم سرق المال أو صلة الموصول، يعني الذي اسم موصول نجين كلمة سوليم ده صلة موصول ديت، يعني سرق المال جملة فعلية لا محل له من الإعراب، والإعراب تنميت سوليم، يعني وزن إعراب تيت مسق سرق فعل ماضي، هذا اسم فاعل بر هو جنا المال مفعول به برق جملة الصلة لا محل لها من الإعراب الذي بعد الذي تنقطع. وتعرب اسم استفهام في محل نصب خبرا لفعل الناقص إذا أتى بعدها فعل الناقص لم يذكر خبره بعده. يعني بزردين دول خبر فعل ناقص، يعني كان وأخواتها خبر وإغرب طلات وبزردين ولد منصوب بلات، يعني في محل نصب خبر كان وأخواتها تنقطع صالة يجرد وكان وأخواتها نيسك المسديدة خبر كلمة بوسا وانا وصل تورتي اسمك بزرده وانا خبر ولد في محل نصب. صالة أين كنت؟ متى كان سفرك؟ سين قيدا ولن سين سفرن قشن بولد. أين بزرده اسم استفهام مبني على فتح في محل نصب خبر كان، يعني كنت تنقطع. كان بزرده فعل ناقص مبني على السكون صدنجين تا بزرده ضمير متصل مبني على أين كنت، يعني مبني على الفتح في محل رفع اسمه كان تنقطع. دال متى كان سفرك؟ متى بزرده اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب خبر كان. سفرك مرفوع اسمه كان. وتعرب في محل جر اسما مجرورا إذا اقترنت بحرف جر، يعني وسأطاغن تورت اسم يجرد وعن حرف جر كرينج اسم مجرور بولت، يعني في محل جر بولت نقطة ولر تورتيو ده بزرده حرف جر كريسته ولر بير مبني بولت برق في محل جر، يعني رفت دا نصب دا جر جيزنده ده بير في محل بولادا. صالة إلى متى أنتظرك؟ من أين قدمت؟ يعني من سنة قيوات قديم كتومن نمسيسين قيجاقتن كيلدن. إلى متى إلى بزده حرف جر، متى بزرده اسم مجرور درسبا برق بزده قليق رقبامس مت إلى حرف جر مبني على سكون لا محل له من الإعراب. متى بزر اسم استفهام مبني على السكون في محل جر اسم مجرور تنقطع. أنتظرك جملة فعلية، والجار والمجرور إلى متى يعني متعلق بأنتظرك فعل. من أين قدمت؟ ده سؤال من حرف جر، أين اسم مجرور يعني في محل جر اسم مجرور. نقطة. ملاحظات يذكرتو استعمالات أن، يعني أن سوز بزمان عيدكم باتمز وكريس دي معنى قلنا تيجا يستفهم بها عن المكان بمعنى من أين، يعني قيدان دين معنى دا كريت، يعني ميكين ترول صلاة. مثلا أن لك هذا، من أين لك هذا قيدا سنده пайда болды, қайдан болды деген сөз. Min ayna laki hada деген мағына біріншісінде. Екіншісінде وتأتي بمعنى كيف, және كيف қалай деген мағына келеді. نحو قوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها. Allah бұны өліп қалғаннан кейін бұлардың қалай тірілтеді, яғни كيف يحيي هذه الله بعد موتها деген мағына. түсінікті ме? كيف мағынасына келіп тұр. وتأتي بمعنى متى, яғни қашан деген мағынада келеді. نحو أن عدت, яғни متى عدت, қашан қайттың, қашан оралдың деген мағына. Осымен аяқтаймын.